But I but he kineki nampak konstitusi ru. Wat numlong kum kamauti, wat numlong kum ka unsling. Lada kat hi ke siang nampak ke distrik, ke konstitusi distrik. Ansu anjap no daru beri muda sebar. Tengah semua kalau ke ek jinjak buruk. Lalu nomor ai unjap unsari utrai kursi utrai muluk raja. Husiar ko nampak konstitusi. Wat num yapi. Nakajing yasa elam bakla jom tak hespa. Lada di aisim yang baik bambai. Aisim yang baik bambai. Lada tidak kan dia kamde. Lada warna aisim yang baik. Yang tu kabut penjabat yang terjadi terakhir. Kinong yalam kaseng National People's Party haka jingilam u presiden ke NPP Nongpo Block Committee uba Augustin Walang menta kasngi kan riu terik u jemang ar kila lej ban penyaso bat kaseng United Democratic Party haringkat bat kinong yalam bat kinong kersan ke NPP ke bala palat ya ka arspa sanpongun. Hakane ka jingyalang ban pediang yakin nongkit kam ke NPP lawan ban sakhi do ba brolding nongse minister ka sarkar jilla uba Jemino Mautho general secretary ka UDP central body uba Balajir Rani MDC ka nongpo constituency uba Donbok Khamdain u president ka UDP Ribhoi district kinong yalam ka UDP ki riu rangba ki longkme bat ki khon samla. Habakran sikilat pathai khubor ba Augustin Walang uloong ba ka jingmi ka jong-u lembat ki wei de ki dukhon bat ki nongyelam ka parti NPP ka dei na kadaw ka jingbam don ka jing sothu jingmut hapo ka parti hakaba na kaliang ka parti kala syura ya u ne ka kertong banye khun ya ka election arpolai klem da ya sothu jingmut lang bat ki nongyelam ka parti ka ba pausai ba ki nongyelam ba halor jong ka parti NPP Kim Khain Snap Satya yikinong yalam ka parti. Shushu ulo ongru bahadin bakila mino na ka parti NPP hadin bala bishar penia larai ban penia sono ba ka parti UDP namar bah ka parti UDP kidon ni kinong yalam ki bayu i jangai na ka benta ka bha ka miat jong ka jai ben riu barula ben rapru da ka baong bakala dei ka por ban penia telino iki seng riu lum khnang bakin la ban yo ban sensar hala ka jelala de. Berapa kata kacing keli jumpi bersibun ka ba pulong yagi berwan sa UDP PE baka NPP kelas up pagi kelit gitu tengi swaba bangi wan sini say ka parti UDP ni dan hata NPP teka NPP kelas dang ban set up yaki kandidat jongka da kajing bom ya sutu jumut lang Aisyah Anis la kunur ni de bunyo ka konsol nangi ki lam ko tendela super bana iki keteng jongka to ya kata ngamdon daw ya kandidat ngamdon daw ya inilam jongka ro andre kajing mar ka kam parti de kam lang ngide ban perkat lang mar de mangi te ban rai de mangi ban punjab de mangi ban yatur de mangi hilang cabut ya lor ita ino rim ni so percaya kata te nyamino te nyamino hadir bangi mino na ka parti NPP nilai syong layatir nilai pej nilai perkat senong nilai tinggi i bah kapor time has come kolong bah ngin punya telino ya ni jai rulum ngin ka parti rulum ngide ban telino bah cisin kasni ngin ailat ya ka parti rulum bahkan yo masisar dalade yalade minum syak ya ka sisar de parti he di bawah nabar di bateng teng kimla ban suku ya ka ka jinglong ka jongi di namar ta gidau de mangi kun sinoilam jongka NDP ki bala dino ni wan penyeso bang yi bahang ni hapo parti UDP don kalawai nanta ke jai pendeu jongi la shisha kun ke jing thok ki ong ba dese kila ban ong ba kane ke parti UDP ke kutang para tende ke bang supa ban ong ba hoy shisha ke parti ke kutang para tendre pat ke bang ko ban ong ba identity jingi ke kutang para kajan krisya ka bang idon bilong kami tin gatlik ke mengkeran kekutan kenapa dan mereka mut bahkan kutang kenapa tang kita ki benta dek ibu no bangin pen yatli mereka jitli kalau gabor nyenra kan gede sur jong jitli adu adali nyimpa bakal dur jonor jong hati ku mangala on ne mereka dur jong jai benriu nyu trep muskin gede bendong adali
Kala dang himyat tali kumno ngin rai ka dur jong jai bentu nyu trap hadali kada mangi ngi pa pra United we stand, divided we fall. Bunsin kejat bentu kasi jing kam ju job ma hangno no penta namar bangun berbuat ni apa ya pra sisin kasi boleh ngim ailat ikan ni parti sisin kasi bakal yo mesti dalde mereka kita di keji ko kat ni bangun wan ni so kita fi kade tang kejing sedang ngau ye pi mentang sing sedang kini bawan baro manta arspa san pung ketum ka bangi maya memang manwan dasi kide kino ilam jongki unit ki bakar ki badan hapo ka konstitusi berkawai kita te kini ki arspa san pung ki bangi nyuan menta kade tang kejing sedang ngin sadan sa kasken web kemintang pi hang ngidon ilo datang dangbun tidar ki bangi ja kende menta kasngi ngawani lam kumat mangaku presiden ndai haka second web kita nampak segwe pakino ilam kibanwan penyeso te kamkut tang mata kasni hande di penyeso ndai ngila dulu pak plan mendas ngidon kirang ba kirulo ba ki bawan ta kasiru ndai ki bakam teng yu sa cilane motor klem rung ya ki pendap itu ko form kidon ki bon ai mesin katu ka pergi ba ngidon sakwe pak plan ban pan penyeso syakan ko itu te ka jing tumu jungi ka jing i jingai jungi ha lor ka jingwan penyeso jungi kelong ba meneh kumbang alam mission kendiat bahan kane ka parti UDP na ong ba ngi badon ulidat oi kata kala ban susu ber kala ban susu kay ga ba ha ka parti UDP don ulidar uba konson na ta kan next generation pi nomor ba ngim kwa bandon kipul parti bandon dan kipulsion nomor kipulsion ki fokus tang iki programs infrastructure developments pi ya ka generation per ki fokus ki nomor ki pollution ide ki breu ki ba mangi habangi na pej bani abhay itu ki parti bulan po na si ni bedon ki pollution ngamnut ben ong 100% bri nga i ba ki de ki pollution pi te nomor ba ngayu i padhang ne ha ka parti UDP don leader ko perkat nam ta kalawai nam ta karni ke jabro jongi kam tam ye kanong po si de ita inorim mengi pechondor mengi bangi sothu syai bangi dangla leader ban ya pollution ita de inorim iba syai ba bangi wan